Sallu ala Nabi Muhammad. Kalamun qadimul la yumanu sama'uhu tanazaha qawni wa fini wa niyati bihi astafi minkun nidai wa nuruhu dalilu ni qalbin dajahni wa khairati. Kaula cilik portanan longso sandang pangan dikurangi, kaum wanita diperkosa, kaum pria padha disiksa, akeh wong kerjuk paksa ngrupanake senak petelan tangga saka wong Jawa kenang padha sebab edan barang bondo. Kalamun qadimul la yumallu zama'u tanazaha qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilu li qalbi najani wa khairati. Kaula cilik soal katut koni punika agemane saben wangi lan saben rina kukur sambat saben dina sebab sakae penggede padha mikir watenge dhewe padha nraca sakarepe dhewe. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi asafi min kulli da'i wa nuruhu dalilu li qalbi najani wa khairati. Padha sambat padha klewer kadang tanpa nyawa saparan-paran padha nangis
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat, kepada Kiai Saiful Anam Yusuf selaku pimpinan Pondok Pesantren Kafilah Al Amin, yang kepada yang terhormat Kiai Umar Faruk selaku pengasuh Pondok Pesantren Kafilah Al Amin, kepada yang terhormat Kiai Hilmi Al Falah selaku pengasuh Pondok Pesantren Kafilah Al Amin, kepada yang terhormat Kiai Haji Muhammad Basoni, kepada yang terhormat kepada Haji Muhammad Adin Nugraha Purnayuda Esa, kepada yang terhormat Mukti Camat BMR, kepada yang terhormat kepada Chandra Bakti Camat Belitang 3, kepada yang terhormat Kiai Haji Jalaluddin selaku pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Fafidul Bayan, kepada yang terhormat Kiai Haji Darori selaku pengasuh Pondok Pesantren Raden Fatah, kepada yang terhormat Kiai Haji Ibrahim Noer MZ selaku pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda, kepada yang terhormat Kiai Haji Komarudin selaku pengasuh Pondok Pesantren Darus Sa'adah, kepada yang terhormat Haji Ibrahim PW Pagar Nusa, berdirinya saya di sini sebagai Muqassimul Auqat akan membacakan susunan acara gebyar sholawat dalam rangka Haul Syekh Abdul Qadir Al Jailani, Haul Kiai Haji Bustomil Karim, Kiai Haji Imam Mujar Yusuf yang ke-39 dan Kiai Haji Imam Maksudi yang ke-17. Untuk acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Dan acara yang keempat, gebyar salawat. Dan acara yang kelima, doa. Dan acara yang keenam, penutup. Memasuki rangkaian acara yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita baca dengan pembacaan umul kitab. Liridho ila syafaati rasulillah wa ili ijabatil maf'ul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Dan acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudari Intan Nur Aulia. Kepadanya dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عزيز عليه ما عنتم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Acara yang ketiga, sambutan. Acara sambutan yang pertama, sambutan panitia Gebyar Sholawat. Hal ini yang akan disampaikan oleh Gus Belia Muhammad. Kepadanya dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati Bapak Kyai Haji Jalaluddin, ingkang kawula hormati Bapak Kyai Haji Darori, ingkang kawula hormati Mbah Yai Ibrahim Nur, ingkang kawula hormati Kyai Haji Komarudin, ingkang kawula hormati Haji Ibrahim, ingkang kawula hormati Kyai Haji Muhammad Basani, ingkang kawula hormati Kyai Umar Faruk, lan ingkang kawula hormati Yai Saiful Anam Yusuf selaku pimpinan Pondok Pesantren Kafilah Al-Amin, ingkang kawula hormati Kiai Halim Al-Falah, lan ingkang kawula hormati Bapak Haji Muhammad Adi Nugraha Purnayuda SH.
selaku Wakil Bupati Lombok Timur. Kepada Bapak Mukti selaku Camat BMR, kepada Bapak Chandra selaku Camat Bintang 3 yang saya hormati, dan kepada para tokoh masyarakat, tokoh alim, tokoh ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya di sini selaku mewakili panitia dan mewakili Sohibul Haul. Yang pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian di acara Gebiar Sholawat. Dan yang terpenting saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah kiranya jamuan dari kita yang Masya Allah diguyur hujan ya. Insya Allah berkah, mugi-mugi berkah, amin Allahumma amin. Bapak Ibu rekan-rekan sedaya, yang saya tekankan, saya banyak-banyak mohon minta maaf atas apa yang telah kami sediakan. Atas kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya arahan dan bimbingan penasehat kepada Haji Muhammad Adi Nugraha Purna Yuda Esa, kepadanya dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ingkang kula hormati para alim ulama ingkang hadir ing dalu menika, niki kula sebataken menawi sing boten kesebat wong niki sanes kesalahan kula, insyaallah protokol sing salah. Mun catete niki. Ingkang kula hormati Kyai Haji Darani, Kyai Haji Komarudin, Kyai Haji Ibrahim Noer. Nggih, niku mboten salah lho. Masalahnya tulisannya nggih ngoten. Tapi itu ejaan lama. Sama seperti Soeharto, tapi dibacanya Soeharto. Ingkang kula hormati Kyai Haji Muhammad Basoni, Kyai Haji Umar Faruk, Kyai Haji Hilmi Al-Falah, Kyai Haji Jalaluddin, Kyai Saiful Anam, Tawi Gus Asep, para kepala UPD Kapakesra yang hadir, camat, ada 2 camat, Pak Mukti juga Pak Sandra Bakti, semua jamaah sholawat yang hadir pada malam hari ini, semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Khususnya malam ini kita diberikan nikmat hujan. Alhamdulillah, syukur. Saya datang tadi, saya teko, saya datang dugi mriki, alhamdulillah diudani. Ya, bener nih. Pokoknya bahasa Indonesianya saya datang ke sini, alhamdulillah hujan. Pokoknya bahasa Jawane saya teko diudani. Bener napa mboten niku? Salah.
Alhamdulillah hujan bisa turun. Tadi Gus Asep juga sempat bilang durung rame Pak Wabuk, engko munggahin ning dhuwur panggung nanti saja nunggu rame. Alhamdulillah begitu naik ke atas panggung hujannya habis. Insya Allah nanti acara ini tidak hanya malam ini, besok malam juga masih ada acara. Kita berdoa semoga besok malam acaranya diberikan keberkahan, mau hujan atau tidak kita hanya bisa berdoa yang terbaik. Manusia berusaha, yang menentukan Gusti Allah. Salawat serta salam mari kita sajukan gariban Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada saatnya kelak kita semua akan diakui sebagai umatnya yang akan mendapat syafaat atau pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sudah kehabisan kata-kata. Apalagi tadi MC-nya ngomong bimbingan dan nasihat. Padahal di sini para yai, para sepuh sudah ada di sini, tidak pantas bagi saya untuk memberikan wejangan. Tetapi pas juga malam hari ini saya berdiri di atas panggung, saya berharap kita cerita sedikit bahwa Indonesia ini cuacanya, iklimnya sedang tidak jelas. Kadang di siang hari panas sangat ngentang-ngentang. Bahasa Indonesianya apa ya? Sangat panas sekali pokoknya. Di sore hari bisa langsung turun hujan. Yang akibatnya di musim seperti ini banyak dari kita yang terserang penyakit, khususnya flu dan pilek, badan gregesi, kepala cenut-cenut. Itu biasanya musim seperti ini banyak yang kena. Maka dari itu saya berharap musim yang tidak jelas ini kita pertama jaga kesehatan kita. Yang kedua, kadang hujan juga membawa angin, yang itu kalau kita tidak waspadai bisa menyebabkan ambruknya pohon, terbangnya atap. Maka dari itu saya berharap melalui Pak Camat juga ada, instruksikan kepada seluruh warga untuk bersih-bersih lingkungan. Jangan sampai kita nanti baru mau bersihkan lingkungan kita ketika sudah ada kejadian, sudah terlambat. Kita mulai bersih-bersih ketika ada rumah yang pohonnya rumah yang ketiban pohon. Baru nanti Pak Kades, Pak Camat instruksikan untuk bersih-bersih, potong dahan yang terlalu lebat, telat karena wis kedaden. Makanya sebelum itu terjadi kita mulai untuk mawas diri. Kita mulai bersihkan lingkungan kita, pohon yang terlalu rindang kurangi, atap-atap yang kurang kenceng ditaleni. Karena cuacanya sedang tidak jelas. Di beberapa di Jawa Timur sudah hujan es. Insya Allah kalau di sini kalau ada hujan es ditampung, gerek ngekei sirup, diombe gratis. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk para mafia sholawat, orang-orang yang gemar bersolawat. Saya hanya berpesan tetap semangat, tetap bersolawat apapun keadaannya, apapun, sedang pusing, sedang jatuh cinta, sedang apapun, tunggaane akeh, utangnya akeh, tetap solawat. Insya Allah melalui berkah dari solawat itu bisa menjadi jawaban atas masalah-masalah kita semua. Amin. Terima kasih. Enek titipan ya? Oh ada. Ya niki rewang, melok rewang kula. Ini Pak Gus Balia, mau kan ketua panitia nih sampean. Niki kula rewang, Gus Asep, melok rewang jenenge rewang sak gawane. Becek kok.
Wis. Masalahnya sing dinteni biasanya kuine sambutan Pak Wabub kok ora enek apa-apa ning diomong misalnya. Gus Asep langsung WA. Pak Wabub kok teko tok. Nggih, kula teko alhamdulillah. Diundang nggih teko. Wajib muslim ketika diundang adalah datang. Ora wajib. Nah, pinter ya ini. Alhamdulillah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat para penggemar sholawat Kabupaten Oku Timur. Sholawat adalah obat dari segala-galanya. Sing pening sholawat, putus cinta sholawat, duwe utang sholawat, insya Allah berkah sholawat, sesuk semua masalah hilang. Terima kasih. Saya Heri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara yang keempat memasuki acara inti gebiar sholawat yang akan dipimpin oleh Gus Hisam selaku pimpinan Majelis Pendoa Limo dan diiringi grup sholawat Al-Asyikin dari Martapura dan grup-grup sholawat Oku Timur. Dalam hal ini kami serahkan penuh kepada beliau, kepada Gus Hisam disumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ulama anal kiram, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh pinesepuh ingkang tuhu kinabekten ingkang kula hormati, khususun dumateng Mbah Yai Darori, Simbah Yai Bus Ibrahim Nur selaku Ketua Forpes Oku Timur, Mbah Yai Muhammad Basoni, Simbah Yai Umar Faruk, Mbah Yai Hilmi, Mbah Yai Saiful Anam Yusuf selaku pimpinan Mahad Kafilah Al-Amin, Mbah Yai Sotik Sangki Sriwangi, ugi para yai-yai ingkang sempat rawuh ingkang boten sebat kula sebat setunggalipun sedaya ingkang mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, khususon panjenenganipun nggih punika Bapak Wabu, Bapak Haji nggih punika Gus Yuda nggih Gus Yuda, Bapak Camat Kecamatan Putih nggih, Camat Putih BMR sedaya, Bapak Chandra juga sempat hadir yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Yosowinangun, sedaya perangkat desanipun, Rencang Banser Ansor Fatayat sedaya kang sempat hadir wonten majelis punika, sedaya jamaah zikir sholawat saking putih mawon kang sempat hadir kang Allah hormati. Deretan puji tak pernah sepi dari setiap bibir insani atas limpahan nikmat yang tiada henti, khususnya pada malam hari ini. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia dalam acara yang mulia. Mugi-mugi sedaya sing hadir punika saestu benjan dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, mulya donyane ugi mulya akhirate. Amin ya rabbal alamin. Sholawat sinarengan salam mugi tansah kasinanding dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kanthi harapan mugi-mugi kula panjenengan sedaya termasuk umat-umat ingkang mahaki wontenipun syafaatul udma benjang wonten ing dinten kiamat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan majelis pada malam hari ini yang kita ikuti menjadikan wasilah wahana turunnya hidayah, maunah, maghfirah, barokah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat ingkang sak mangke sareng-sareng kita lantunaken menika dadosaken wasilah lantaran bertambahnya mahabbah kecintaan kula panjenengan sedaya dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tambah himmahipun semangat untuk lebih meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa ahwalihi wa af'alihi, sehingga kula panjenengan sedaya layak diaku menjadi umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkahipun sholawat nggih sing dalu punika lagi galau mudah-mudahan terobati, sing sakit mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah nggih, sing susah dipun paringi bunga, sing jomblo ndang oleh jodoh, sing sholih lan sholihah. Allahumma nggih. Pak Bupatine, Wakil Bupatine niki wau ngaturaken nggih punika sambutan sing isinipun nggih punika mendorong kanggenipun kula panjenengan sedaya terus giat untuk nggih punika bersolawat nggih, mugi-mugi dadosaken keberkahan kita sedaya nggih, berkah untuk Oku Timur khususon nggih. Kintenipun wonten mawon keranten menika sampun dalu kok kita hadiah Fatihah niki acaranipun khol nggih, khol Simbah Yai Muzair kalian Mbah Yai Bustamil Karim kalian Mbah Yai Imam Maksudi liridho ilah wa liridho rasul jabatil masul wa ilaha diniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratina bil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ya abai wa umahdi wa dzurriyyati wa hawani minan nabiyyin wal mursalin wa likulli washabi kulli ajmain wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanal arwahil amati arba'atil mujtahidin wa muqallidin fid din wa ila arwahil ulamil 'amilin wa syuhadaa'is shalihin wa awliya'i aina makan masyarikal ardil maghribiha bariha wa bilati ajibaniha wa atiyatiha وصل إلى حضرة سيد قطب رباني والعارف السمادني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم أجمعين. عد الله علينا من شفاعة وبركة وكرامتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelah hadratil Sayyidina Habib bin Abrakatil Sahib Maulidil Barjan Sayyid Jafar Sadeh Asyair wa Sahib Maulidil Diba Sayyid Abdul Rahman bin Ali bin Yusuf bin Ahmad wa Sahib Maulid Sayyid Dural Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yuli darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga sesuatu ila roh yang sembah Yai Muazzir Yusuf sembah Yai Bustanil Karim sembah Yai Imam Maksudi Allah Wafarallahu dunumahu wa nawarakum ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua jangan hajatina. Jamaah Allah subhanahu hasil maqasidina maqasidatin maqasidatin ya maqasidal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah binadil qabul wa tamim kulli sunnah wa ma'amlin surah hasan zahiran wa batinan fi dunya wal akhirah. Tabi'an li kulli salin jalibatin li khadilana wa li walidina wa li ahbabina wa li syafi'ina wa li masyayikhina fid dini ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyatin Allah yunawwiru qulubana wa aqwalibana ma'al hadi wa tuqa wal afa wal mawt wal adidi islam bila minnatin wal mutilahatin bijai sayyidina wa lati'adana jami'ali kulli niyatin solihatin wa jadan wa muhammatan fi sarafi wa habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Moga dilanjutaken asal selawatan. Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi balighul wasilah Ya Rabbi usna bil fadilah Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi warda 'anil sahabah Ya Rabbi warda 'anil sulala Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi warda 'anil masyayikh Ya Rabbi farham walidina Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi warhamna jami'a Ya Rabbi warham kulla muslim Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib Ya Rabbi la taqta' rajana Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi ya sami' du'ana Ya Rabbi balighna nazura Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi zazana binurih Ya Rabbi hawdanak wa amanak Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi wasfina jinanak Ya Rabbi ajirna min azabik Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi warzuqna syahadah Ya Rabbi hidna bis sa'adah Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi wasli kulla muslih Ya Rabbi wafi kulla mu'dhi Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi natib bil Mustafa Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli
لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع آمين يا الله يا رب العالمين حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة Isfa' lana ya Rasulullah Isfa' lana ya Habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah Ahmad ya Habibi Ahmad ya Habibi ya Habibi salam alaika ربت عيناي شوقا والطيبة ذربت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا ربت عيناي
السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهدي محمد يا طيبة جئتك صبا
Tes. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah ya Allah ya Rahim. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah.
Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bocah cilik-cilik jejer marek-marek sandangane resik tumindae bocah cilik-cilik jejer marek-marek sandangane resik tumindae bocah sandangane resik tumindae bocah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada.
Nopo gantian? Gantian riyen nggih. Monggo mbak-mbake, monggo. Mbak-mbake nopo ibu-ibuke? Biar suasananipun tambah gayeng. Mungkin mangke Bapak mabuk sudah mungkin enten anu bukan enten kuis-kuis nopo pripun wonten. Kuis kangge jamaah. Monggo. Sallu ala Nabi Muhammad. Rohatil aji fil layalil maulidi min ma'ani amani atyaru tashdu fil layalil maulidi wa marikun nuri yabdu min ma'ani
Bambang wis raino, Bambang wis raino, srengenge muncul, muncul, muncul sudan sumamburan. Bambang wis raino, Bambang wis raino, srengenge muncul, muncul, muncul sumber sumberan. Hadzal Qur'anu yu'iduna liqariqil khairi yu'adzibuna. Allah Ta'ala anzalahu wa rasulullahi mu'allimuna, rasulullahi mu'allimuna. Hadzal Qur'anu yu'iduna Tariqil khairi yu'adzibuna. Allah Ta'ala anzalahu wa rasulullahi mu'allimuna. Hadzal Qur'anu yu'adzibuna bi tariqil Khairi yu'adzibuna. Allah Ta'ala anzalahu wa rasulullahi mu'allimuna, wa rasulullahi mu'allimuna. Al-Qur'anu walladhi li awailina wa awakhirina yad'u lil ilmi wa lil amali la syai'a siwahu yu'allimuna. Hadzal Qur'anu walladhi li awailina wa awakhirina yad'u lil ilmi wa lil amali la syai'a siwahu yu'allimuna. Yad'u lil ilmi wa lil amali la syai'a siwahu yu'allimuna. Yad'u lil ilmi wa lil amali la syai'a siwahu yu'allimuna. Khairi yu'adzibuna. Allah Ta'ala anzalahu wa rasulullahi mu'allimuna. Hadzal Qur'anu yu'adzibuna bi tariqil khairi yu'adzibuna. Allah Ta'ala anzalahu wa rasulullahi mu'allimuna, wa rasulullahi mu'allimuna. Rasulullahi 'allamana minal imani ajmalahu. Kitabullahi
بشرى لنا نلنا المنى زللنا وفينا ودار أنجز وعده والبشر أدهامنا بشرى لنا
Ustaz. Gasakum ibadallahi jinakum qasadnakum talabnakum ta'inuna ta'isuna bihimmatikum wajadawakum fa'ahbuna wa'atuna atayakum hadayakum. Monggo. Salamullahi ya sadat maidah ya sakum ibadallahi jinakum qasadnakum talabnakum munadarisuna bihimmatikum wajadawakum fa'ahmuna wa'atuna atayakum hadayakum. Monggo.
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه. خلق خلق لحكمة وضع عليها علمه وبسط له من فائد المنات ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده الرحمة. تعلقت إرادته الأزالية بخلق هذا عبد المحبوب فانتشرت أثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من شر اتصل به قلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب. يا ذا قلب السرور قد تولى يا ذا قلب السرور قد تولى بحبيبي عمال أنا من والى بحبيبي عمال أنا من والى يا ذا قلب
من حضرات الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعاكل معانيه الجنان صلى الله عليه انتصر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فما فاجأته هذه البشارة فتلقها بقلب السليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sarang-sarang tangannya diangkat. Ya Rasulullah salamun alaik. Aja ditabuhi sih. Ya Rafi Asyah, Ya Rafi Asyah, Ya Rafi kemarin kami ngisi di veteran kon ngangkat tangan gak gelem ngangkat tangan dihukum oleh Allah pas madang gak bagian sendok. Oke, angkat tangannya bareng-bareng yuk, bareng-bareng. Oke, gak bagian sendok sampean kok pas maem. Angkat tangan. Apa ndak roh lagu nih? Ndak tahu sholawatnya? Tahu ndak? Nah, kalau ndak tahu ganti. Ya Rasulullah Allahumma salli wa sallim alaihi ya Rafi Asyah sing banter tenan Adfatan salli wa sallim alaihi. Idola kita Nabi Muhammad, kekasih kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi
حبيب سلام سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام سلام عليك sepeda malih يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام سلام عليك صلى الله على محمد صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على
Saking guru
murid ingkang bagus iku nimo diamal terus kang dihin iku slogane marang guru tingkah lakune kang dihin iku slogane marang guru tingkah lakune kang dihin iku slogane marang guru tingkah lakune Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi فحين قرب وادعي هذا الحبيب على ندي السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار وجود إلهي على أهل الوجود تسيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كنا هذا المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل النور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول
يا الله غايته حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واعطنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكرم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكرم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهد في جواره خير ما كان طلع البدر علينا بغزاليات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد وجب الشكر علينا ودعا لله إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله إذا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه
Acara yang kelima, doa yang ini yang akan dipimpin oleh Mbah Kiai Haji Muhammad Basoni. Kepadanya dihaturkan. Ridho ilah bisyafaati Rasulillah wal ijabatul masul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radatabarin ashabi rasidatin ain. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafina wa majidah ya rabbana kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadil fatihi lima huluqa wal khatimi lima sabaqa ala siril haqqil haqq wa hadi ila syaitanir sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma barik lana fi umrina wa ahlatina wa tribina wa rizqina wa bitina wa dunya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ayyuhan wa inna rabbana bis salam wa dina jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala ya jalali wa ikram. Rabbana dzlamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana dzunubana wa dunubaina wa umatina wa dunuba man haqqun alaina sugodir. Allahumma ya Khanu ya Hamidu ya Mutu ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud ahlina bihaliwan haromatik wa bitu'atika minasyiatik wa ifatika masyilak. Rabbana salimna wahna wal jama'atana ya Allah min abadun adabil akhirah wa jana wa yahu min ibadika min solin. Rabbana salimna wahna wa jama'atana ya Allah min abadun adabil akhirah wa jana wa yahu min ibadika min solin. Rabbana atina min antika min arsyada. Rabbana hab lana min azwajiina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasad wa jihadatan wa barakatan fil jiwa taubatan qabla maghfiratan badal maut. Allahumma habina bi sakati maut wa lazatan nari wa afani sab. Allahumma sabit iman wa islam wa tauhidana wa tadbir rahmatir rahimin. Allahumma salimna warhamna bi samadi Rasulullah. Allahumma salimna warhamna bi samadi Rasulullah. Allahumma salimna warhamna bi samadi ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzaban nar ya aziz ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Acara yang keenam, penutup. Demikian rangkaian acara demi acara telah kita lalui. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman sedikit menginformasikan undangan gebiar sholawat bersama Majelis Pendawa Limo tanggal 15 November 2025 hari Sabtu malam Minggu bertempat di pelataran pabrik Bapak Marioto, Desa Sri Mulyo. Saya ulangi, tanggal 15 November 2025 Sabtu malam Minggu bertempat di pelataran pabrik Bapak Marioto, Desa Sri Mulyo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bai akasikam kok hagamulang boleh mengenai lagi rincata. Sallu alaih. Bai akas sikam Allahumma
Martapura. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.